Hello guys, nabon sabin si bay tu ni kwa he video hin sem kit diu he le Digipin ipiham he hin sei diu he in part shot pi video hin ki sem thei pon hi chen ki that lam na sang ta ki nei tu ni kwa sei diu he le Digipin hi ipiham tu hin example la pin code a omen pin code khu ti teng lap hi chia khu area le ti ho he chi khun pin code khun nang ma exact location ama do lo he chun example la tu a he Flipkart hi ja Amazon hi meso ti ho a kho kel order ibol te ngule exact location chu onglong thei ji lo hin khan khat kho hiya chu e chu ta bang ho exact na in chan ai lo lan na che a hong thun thei ne dinga chu ipi poimo ham tile Digipin poimo he Digipin chu ipi ham tile nangma exact location chu hold do ding na na che chu a location na chu hong thong yang ding hiya chu Digipin chu itin head ding ham ti he ibe di tun phat sulut lovin ga ve pai to Digipin ipi ham ama sa penin Google Chrome lu nin lang hichi Google search bar hin nangman na click di cho hile know your Digipin tipo know your Digipin atin che Digipin hichi na type ma search na bol de search na bol teng la hichi veleu chun achung pe na know your Digipin kiti India Post kiti a hichilahin na click hichilahin na click zo teng la veleu chun chahin Digipin hichahin ahong kilang jengin hichi keima exact Digipin ai hita banga chu nang hon jong nang ho Digipin chu ipiham ti he nana ki holdo thei he le tu chu Digipin iti ki holdo ding ham ti pa chu hin se he tan phai ti wa he le Facebook nga na vet he ale lung set ne follow nei bon len lang YouTube na vet he ai le like subscribe chu le share na bol wa notification bell ko ola nei koi pi divin khong ta ve ka ki pa e